ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, awanen may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y laang kisya? Hanya ngay nga rod, katawan mo ti dakila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, ngam saan mo tingag singsingir ita? At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, no dalakid ditam amum. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Adu dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Kay nawaw, dagi jay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalauna ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod ti kayat ko. Sika ni Kisha, husto akade? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit dimot. Saan kumot nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kulaang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumutan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kulaang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Amangan no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga rod ti ginatang mo si Dentangay. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga inapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mumut ko na, agluto akon. kasta agawaam ta mabisbisin akmatan. Ayun gayam, imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad ta iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalat ta. Sa dino tinaggapuam ay amaray. Ay, Kasla na bang banog kalaunay. ay nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang banog ka. Wun nga road. Ay wun kayam.
Nagpasyudad ak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, Maray. naranaak ni Kisha nga anak mo, Maray. Ay nawaw, nakitam ni Kisha ije syudad, Maray. Wan, ngam saan kun nga inasit gan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problema daw, Maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't, Maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid, Maray. Kaya da ti agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan, madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, ko, madam. Inton umay asabado. Sigurado ka ti dayta. Ang mga nuululbudan nakmanan. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado mo laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, Agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag nga awag mo, dadya nga army. Apay ngamin asinong batam ti awag na. Un ata dagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da tasingiran. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka laang, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agul-ulbud ta. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya Jensen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagan. Iyawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga road nga active ti social media account na? Kuha nga min, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno ti bagbagan, madam. Mingmingan nyo nga min anaimbag tilatawal nga insen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na nga Agduwa-duwa nga rod kanyak. Anya? Diyan mo, noon niya taramidan tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayan dananang kentatang. Saan nakadi nga mo, Ijay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin ken kuha nga iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan ta nga rodon ti agimpake, ta agawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan madkit di tatang. Kila at mata na panunot yun tag na dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito'y ti pagnaadan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat itim bakakin ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kla at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga ita ket agduwa-duwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang.
Anya kumatiam mo ni tatang ay. Amangan mo, nupod no ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige nanang, paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patid nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun kisya maray. Manu abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaedan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngem sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag. Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua ije syudad. Iso akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnang ikaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Army, Kisha. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kan kuana. Anya, Madanaagan akon, tanagpos mo ni ti Facebook. At upay yung tinang-share. Amang ano at damang idanong kadagiti dadakkel mo. Kan amang ano ag-viral tamatan. anyang iti aramiden ta ita. Diyak mo. Oray siya kat madanagan ak matan ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kan kuana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kin kuanang hay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan talaga. Mabalinti ag saludsod, nana. Asino ka nakaw? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo? Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nang isentinobyo na iti ladawan na, tapimusay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ulbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuro yu kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar-aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magayam apudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, at da kalukwan inaramin jo adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanin ang maulit, tatang? Awanin Katawaan da tayong dagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang iti syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. No, apay nga main taimbagada na tayo ni Kisha. Oray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da, dayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw.
Apay ngamin nga umutang da, no di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalaka nga raw. Awanan na, isudan ti katkatawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asino mo't amaray. Nakababain nga tatikas jay ngay naramid da. Saan damutin nga upeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan leyo ijay syudad, nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa, Nag-viral ti kalukuan mi. Nakababain kadag iti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitoy. Anya? No anya timang mangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no adati maibagbagakang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed ditoy, nanang. Apay, kayat yumanon ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no adati maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.